Битүү хасырданнан хапыста тухур кем кербитнен хеха бүгүн грузинская хапыста салат рецебын астан көрдөрөм. Бихеха бир хапыстанада примерно бир балтара киле, бир сүбөкүле, 5 долька чеснок. Она рассол бутыр бихеха балтара литре уга, 3 столовая ложка туз, 3 столовая ложка сахар, 1 чайная ложка черный горошек перец, 5 штука лавровый лист, 9 быргыннак оны 1 столовая ложка уксус надо. Свекланы жон атын-атынды кырбастыр, мен теркага кырбастырбын ордоробун. Капустаны улахан гынан квадратиками кырбастырбыт. Улахан хоғуға ордук. Капыстабытын ылан стеклянка оғабыт. Бир капыстаттан 3 литре банка капыста тақтар. Мантыкабытын слой урабыт. Бастыкы слойын капыста. Тон сүбөкүлө битин урабыт. Хүбөкүлө кенеттен чеснок бутун урабыт. Ол кенеттен эннек же барытын слойдан толордылы угабыт. Хүбөкүлө неген бәйбит олордор болан бұд. Хүбөкүлө бит кейіне барда бәйбит кейіне. Капыста бұтын, хүбөкүлө бітін чеснок бұтын слой урды бұд. Бұр дүгер білген рассол бұтын құта бұд. Рассол бұд сойын қабып болағына 3 күн тұрар. Рассол етейлі көпі болағатына 1 күнен уже сияқатын сөп. Ағы амтаннақ капыстаны хөбілер жон кығыл ағы перес кутан бере қатын сөп, рассол куту иннене. Бұманы білген қапақтан барамыд комнатный температураға любой серге уруққа сөп. Антан сасыныгар ыламыд ары тымны херге холодильникка урамбан уже сияққа сөп. Антан рассол бұд иннеке питем көрдік ары тымны боллағана уже 2-3 күн турар. Капыстар баг витаминнағынан білер. Олхен иммунитетка тухалах, доробияга олус үчүгей. Иннегенен жугас жаңутун маннык салаты оңорон күндүләң, саңа күннен.